Efirimizde devam etamiz. Şoyan TV kanalında Okul Batıl tapşırı vakıtı. Bugün bizning o'yinimizda qatnashirga deb Boshqa rayonining Abdulla To'qay ismidagi Yangi Qirlay o'rta maktabi o'quvchilari keldilar. Tanish bo'liq Ruziya ham Landir. Salom qizlar. Selam. Keyflar nechik? Yaxshi. Siz o'yinlarga, so'rovlarga javob bergansizmi? Hazır. Lekin anglashaymiz o'zingiz bilan tanishtirsangiz. Ruziya, sendan boshlaymiz. Men Nani To'qay izlari saqlangan Yangi Qirlay avuli maktabidan bo'lam. O'zim turli olimpiadalarda qatnashishga yaratam. Bu yil tatar tili, matematika, ingliz tili fanlaridan jinglar yo'lladim. Nechanchi o'rinlar oldin? Ikkinchi, uchinchi o'rinlar. Evet, nende yaxshi natijalar ekan. Bugun endi sen yaxshi natija ko'rsatarsan deb o'ylayman. Nende jur tilli, big boy, Orshayeva endi u bizning adiblarga boyiq. Senda olay-bulay she'rlar yozmaysanmi? Qay vaqtda yozaman? Yaxshi, Ruziya bilan tanishdik. Bek shartni tanishuvimda, Landir sening bilan da tanishamiz. Naqsan artında bardır bir avval qırlaydilar, jırlaganda kiyişin tavuqları jırlaydilar, deb yoza buyuk shoirimiz Abdulla To'qay. Mana men de naq shu Yangi Qirlay avulining 1-sinf o'quvchisi Rahimova Landish bo'lam. Men bu yerga turli konkurslarda qatnashirga ham shulay sport yarışlarında aktiv qatnasham. Saqlanib qarab o'tiram, hatto mening so'zimda yo'q. Nende motor etib sof tatar tilini сөйләшәбез qizlar. Bek shartmi sizning bugungi o'yinda qatnashuvingizga. Ham endi tirishirman, mumkin qadar so'rovlarni yengilroqlarini bergan. Yo'q, yengillari bugun yo'q ekan, chunki bizga bugun bek bilimli qizlar kelgan. Shunga ko'ra og'ir so'rovlardan boshlaymiz. Siz qurib qolmadingizmi? Yo'qmi? So'rovlarimiz og'irdi, qo'rqasi yo'q qizlar, o'yinimizni boshlaymiz. Birinchi turimiz bizning so'rov-javob deb ataladi. Bu turda sizga 3 so'rov hazırlangan, javob variantlari bor. Ham shular orasidan durustini so'ydirga kerak. Hammalarni da o'zingizga o'zingiz qo'yasiz, noldan olib o'nga qadar. Agarda endi javobingiz durust ekan, bol sizning hisobga. Yo'q ekan endi hisobingizdan olishga majburmiz. Strategiyani o'ylab qo'ydik. Hammaga so'rovlarga javob bera boshlaymiz. Birinchi bilim. O'xshatuv chalishtiruv ravishlarigina kirgan raqamni belgilaysiz. Bu birimni birinchi bo'lib Landir sen boshqararsan, necha ball qo'yasan? 9. Yuqori balldan boshlaymiz. Afarin, Ruziya. Menda 9. Ruziyada 9 ball qo'ydi qizlarga. Hammaga raqamni qarab ketinglar. Birinchi turkum Quyoshday, tulkiday, ruscha. Ikkinchi turkum Yalangbosh, birga, qishga. Uchinchi turkum Aytgancha, ko'p, shoqdi. 4-chi turkum qishin, ertan, bir sekunga, ham so'nggi 5-chi turkum bushqa, yuqqa, yifaktay. Shusha raqamning, shusha turkumning qaysisi o'xshatuv chalishtiruv ravishlarina kiradi? Landish. O'xshatuv chalishtiruv ravishlarina Quyoshday, tulkiday, ruscha ravishlari kiradi. Qabul etdim javobingni. Ruziya necha qo'yay? Men Landish bilan Reza. Quyoshday, tulkiday, ruscha. Ruscha so'zlari o'xshatuv chalishtiruv ravishlari turkumga kiradi deb sanaysiz. Albatta shulay. Afarin, 9 ball ikkingizga da bek durust javob berdingiz. Og'ir tugul bit o'yinimiz. Yo'q. Davom etamiz, ikkinchi so'rovga o'qishamiz. 1480-yilda nendek voqea bo'ladi? Esga tushiramiz biz sizin bilan 15-asrni. Ham so'rovga javob nazarlaymiz. Birinchi bo'lib bu birimni Ruziya sen boshqararsan, necha ball qo'yasan? 8. 8 ball qo'ydik Ruziyaga. Landish. 9. Landish yandan 9 ball qo'yadi. Davom etamiz. Javob variantlarini taqdim etamiz. Kulikova sug'ishi, Rossiyada birinchi bosma kitob nashr etiluv, Bozusti sug'ishi, Rusning Oltin O'rdadan beysizlik oluvi, Botiyeva 1480-yilda nendek voqea bo'ladi? Javob bergansizmi qizlar? Rusning Oltin O'rdadan beysizlik oluvi deb o'ylayman. 1480-yilda Rus demak Oltin O'rdadan beysizlik oladi deb sanaysan sen. Ayy. U vaqtda knyaz kim bo'lar? Ivan III. Ivan III bo'lar. Yaxshi, javobingni qabul etdim. Mana Landish necha kunda ekan? Menda Ruziya bilan kelishaman. Ham Rusning Oltin O'rda beysizlik oluvi. 1480-yilda
Rus şundan da Altın Ordadan beysizlik ala bek dere cevap berdiniz. Rus knyazı Ivan III Altın Orda xanı Ahmet xanға yasaq төлеуден boş tartan. Bek dere cevap berdiniz. Devam etamiz 5-nji soruğa pişeriz. Жерде түшәлеп өсүче һәм буыннарында тамыр җибәрергә мөмкин сабаклар ничек атала? Биология фәненнән булыр бу соравыбыз. Бу сорауга беренче булып Ландыш җавап бирә. Ничә балл куясың? 9. 9 баллны яздык Ландышка. Русия? 10. Русия 10 балл. Cevap variantlarını təqdim edəm. Uralma sabaqlar, şoşma sabaqlar, urmə sabaqlar, turru sabaqlar, kəkri sabaqlar. Sabaqның tüzülüşü, sabaqlarının türlülüğü. Şundu temadan bu soru. Bana cevap bergəzirmi? Мен шошма сабақлар деп ойлаймын. Landa şoşma sabaqlar deb sanayım. Әміне Рузия ничек ойлай екен? Мен де шошма сабақлар деп ойлаймын. Шошма sabaqlar деп ойлай. Біздің Рузия да шыннан да жерде түшәліп өсүче һәм буыннарында тамыр җибәргә мөмкин sabaqlar. Şoşma sabaqlar. Әфәрин кызлар, бик дөрес җавап бирдегез. Абсолют тигезлек белән без беренче турыбызга йомгак ясыйбыз, икенче турыбызда аяк атлыйбыз. Kızlar oyunumuz менен kalsa bir kızık kına bara. Siz hazır bir-biriniz артынан тигез барасыз. 27 bal ikiniz dedi. İkinci turubuz nəticələrini özgərtir mikən. Bugün biz sizin bilən planetalarına zorluqları artu tərtibində düzəşəmiz. Dürüst cavab versəniz sizə 5 bal, yanlışlar bulsa indi şul ballar alına. Təqdim edəm sizə planetalarını. Uran, Юпитер, Жер, Меркурий, Сатурн. Birimini birinci Рузия башқарыр. Тыңлайбыз сені. Ең кішкене планета ол Меркурий. Devam etemiz, тәртіп түземіз. Меркурий, Жер, Уран, Сатурн, Юпитер. Cevaplarını kabul ettim Рузия. 5 basqışqa 5 planetini orunlaştırdık. Senin cevapların boyunca Әміне Ландыш, нешік деп саны екен? Меркурий, Жер, Уран, Сатурн, Юпитер. Senin de cevabın Ruziyaнікі білен тәңгәл келешілер бет? Иә. Қазір экранға қараңыз, һәм дұрыс жауапны тыңлаймыз. Бірінші басқышта шыннан да кішкене планетамыз Меркурий болашақ, аннары Жер, devam etip Уран, Сатурн һәм иң зор планета Юпитер. Бик дұрыс жауап бердіңіз. Юққа ғына бір шылдағы. Тағын енеден бізде тигізлік. Әйдәгіздің тигізлікні бұзық. Ойынның қызығы да шында бит. Үшінші турыбызны башлайбыз. Тапшыру сайын менен айтып барам. Енді бұл менің яраткан турым. Чөнки бұл турда біз сіздің белән артык жауап варианты сөйлейбіз. Нәтиҗәгә ошолар да күп очракта шушы турда була. Үшінші турдың кагыйдәләрен искә төшереп узам. Шулай ук сезгә 3 сорау әзерләнгән. Җавап вариантлары бар. Балаларны үзегез куясыз, ләкин бу очракта без сезнең белән дөрес булмаган, ялгыш яки артык җавап вариантын сөйлейбез. Аңлашылдымы? Әйе. Әйдәгез алайса, беренче биремгә күчеп, Россия шәһәрләре дип ул яңгырый һәм биремне беренче булып Ландыш башкарачак. Ничә балл куясың? 10. Россия шәһәрләрен яхшы беләм дисең инде. Әйбәт. Хәзер тикшерербез, Рузия. Мен де 10 балл қоям. Әлбәттә, калышырга ярамый, 10 балл куя Рузия. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Пермь, Түбән Новгород, Магадан, Лион, Хабаровск. Россия шәһәрләре артык җавап вариантын сөйләйбез. Ландыш җавабыңны көтәбез. Хабаровск. Нәрсә Хабаровск? Россия шәһәрләренә керми. Хабаровск Россия шәһәрләренә керми дисең син. Рузия, син җавап биргәнсеңме? Мен Лион Россия шәһәрләренә керми деп ойлаймын. Ни өчен? Әйтә аласыңмы ул ни дигәнлек икән? Юк. Юк диде, ләкин Лион дип җавап бирде. Җавапларыгызны кабул иттем. Хабаровск. Ул бит Россия шәһәре. Әмма Лион Франция шәһәре. Сигездә калдырыгыз. Рузия бу чакта дөрес җавап бирде. Менә Ландыш бераз ялгышты. Devam etәбез икенче сорауга күчәбез. Географлар куллана торган төшенчәләр. Җавап вариантларын тәкъдим иткәнче сорыйм әле. Рузия, ничә балл белән бәялисең җавабыңны? 9.
9 ландыш. 10. 10. Kabul ettim. Demek cevap variantları globus, karta, океан, ғасыр, il. Cevap bergansizmi? Ruziya. Men g'asr deb o'ylayman. Ne için? Chunki g'asr u tarixda qo'llaniladi. Kabul ettim cevabını. Landıш nechik o'ylaydi? Menda Ruziya bilan kelishaman. G'asr. G'asr deb sanaysiz. Ham shundan da g'asr tushunchasini tarixchilar qo'llanadi. Afarin Bekdirish javob berdingiz. 9 ham 10 bor sizga. Devam etamiz 3-chi so'rov. Burungi uzunlik o'lchov biramliklari. Birimni birinchi bo'lib landısh boshqarishaq necha ball qo'yasan? 10. 10. Ruziya? Men da 10 ball qo'yaman. 10 ball qo'ydik qizlarga. Javob variantlarini tinglaymiz. Odim, to'taram, arshın, shokrim, qorish. Qay bir so'zlar balki sizga qiyinroq bo'lar, lekin yaxshilab o'ylasangiz, bu so'rovga da javob berishga bo'ladi. Landısh javob bergansizmi? Eskartib bo'lsam, biz ortiq javob varianti saylaymiz, durust bo'lmaganini. Burungi uzunlik o'lchov biramliklarini to'taram kirmaydi. Kirmaydi. To'taram javobini saylaysan sen. Men da landısh bilan kelisham, to'taram burungi uzunlik o'lchov biramliklarini kirmaydi. Shundan to'taram burungi uzunlik o'lchov biramliklarini kirmaydi. U narsaning da bo'lsa shirik ulushi. To'taram ipi masalan, bir to'taram ipi. Demak, shirik ipi bo'ladi. Landısh sen birgina yerda yog'ishding 3-chi turda, lekin ayirma bek so'raydi. Ruziya bizni olg'a chiqdi. Ham 3-chi turimizni biz shu natija bilan yo'maqlaymiz. Ammo 4-chi tur narsa ko'rsatar, necha ball keltirar sizga hozir bilirmiz. Ikki tur davomida bek yaxshi bordilar. Qizlar hamda 3-chi turda birozgina toypilib ketdilar. Lekin aydagiz 4-chi turimizni boshlab qaraylik. U bizga nendek natijalar keltirar. 4-chi turda biz har qaysimizga da 10 so'rov hozirladik. Endi bu yo'li sizga javob variantlari yo'q, yordam etuvchi yo'q. Tezgina javob berish kerak bo'lsa, ularga boritek 3 sekund vaqt beriladi. Agarda endi bilmaysiz ekan, olg'ata va yoki yo'q bilmayman deb javob berish kerak bo'lsa, qiyaman. Har bir javobingiz uchun 1 ball, demak bu turda siz 10 ball ishlay olasiz. Qoidalarni angladingizmi? Mayli. Anglasangiz, aytasiz, o'yinimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Ruziya sening bilan o'ynarmiz. Ruziya, kayflaring nechik? Shart. Sen bir ko'p olimpiadalarda va o'yinlarda qatnasham degan eding. To'lqinlanasizmi ular oldindan? Biroz bor. Ammo to'lqinlanishni nechik ekansan? Men o'zimni qo'lda tuturga tirisham. Bilganlarimni qabatlayman, ham o'zimga men borisini bilaman deb indasham. Hozirda shu deb indashasizmi? Ayye. Aytganimcha sen 10 so'rov. Hozirmi? Ayye. Ketdik. Jayga so'zi qaysi so'z tarkibiga kiradi? Jayga. 1, Ayrı. 2, so'z tarkibi. 3 javob bo'lmadi, sifat so'z tarkibini. Onda o'quvchilar bilim oladi. Binoning ismi kerak. Maktab. Durust. Qorg'a ul narsa. Qush. Durust. 23 dan 4 ni olg'ish necha bo'ladi? 23 dan 4 ni. 19. Durust. Qanday harfi kim u? Jirshi. Durust. Ig'tiborli so'zining qopma qarshisi. Ig'tiborsiz. Durust. Maqolni davom et. Bugun bor. Ertaga yo'q. Durust. Qaysi bayramda kurashishlar? Sabantoy. Durust. Topishmoqqa javob kerak. Qanoti bor jilpami, ishi jili jiltimi. Tun. Samolyot bo'la bu. Iri qora jemish yuzim bular. Narsalar? Iri qora jemish yuzim. Jemish. Durust. Jemishlar. Lanışmaya qalsa sen bugün bilməkdən tugul texnik xatağına jiberdin bir orunda. Özün nechik deb sanaysan? Menda shulay sanayman. Intellektual yarışlarda birimlerini o'tab qaraganing bo'lgandimi? Ayya. Nechik sening anda natijalaring? Aybat. Yarar. Bugun da aybat bo'lar deb ishonib qolam. Ham senga 10 so'rov taqdim etam. Hozirmi? Hozir. Ketdik. Qishin so'zi qaysi so'z tarkibiga kiradi? Qishat shaqishtiru. Ravish so'z tarkibiga kiradi. So'z tarkibidan so'rayman bit. Onda kishilar davolana. Endi bino bu. Больница.
Больница, кабул итәм. Кәҗә ул нәрсә? Хайван. 32-гә эшне кушкач ничә була? 35. Дөрес. Сара Садыйкова кем ул? Композитор. Дөрес. Шатлык сүзенең капма-каршысы. Кайгы. Дөрес. Мәкальне дәвам ит алма агачыннан. Ерак китми. Яки төшме кабул итәм, дөрес. Кыш бабай кайчан килә? Кыш көне. Ни дип бирәм дә? Яңа елда. Дөрес, кабул итәм. Тавышмакка җавап кирәк. Шуп шар тузан йота ул, ине шиста тота ул. Себерке. Пылесос Пылесос. була бу? Юк, җавап себерке булды, кабул итмәм. Шыршы, нарат, пихта булар. Агачлар. Нинди агачлар? Нарат. Нинди агачлар? Алысы. Дөрес, кабул итәм, ылыслы агачлар. Рузия да ландышта бик тырышып уйнады бүген. Бик матур сөйләшәләр. Аны тагын бер кат искәртеп узасым килә. Шундый укучыларның тапшырыгызга килүләренә без бик шатланабыз. Алар белән уйнарга бик яратабыз. Чыннан да чын кызык уеннар, нәкъ менә шундай кызыксынучан кызлар белән була. Әлбәттә, инде кайсыдыр бер җирдә ялгышларда булырга мөмкин, ләкин монсы зыянлы түгел. Димәк, тагын нәрсә дә булса өстенә эшләргә кирәк һәм яңадан уенга килергә кирәк булачак инде хаталарны төзәтү өстендә эшләргә. Ландыш, тагын бер киләсеңме? Әйе. Яхшы, без сине көтеп калабыз, бүгенгә инде кызлар сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе шашларга кадәр Арчага сәлам. Миңа бу уен бик ошады. Мин монда тагын килермен дип өметләнәм. Мин Россиядә шәһәрләрне хәзер бик әйбәт белермен дип уйлыйм. Миңа бу уен бик ошады. Мин үземнең белемемне тикшердем һәм мин үзем белән бик канәгать. Бу уенга минем тагын киләсем килеп калды. Шаян ТВ-дагы бу уен акыл батыл алга таба да дәвамлы булсын. Миңа бу уен бик ошады. Кызларның тырышуы юкка булмады. Рузия 69 балл белән Әминәне узып лидер урынын алды. Ландыш та турнир таблицасына керә, чөнки аның да баллары югары. Шул рухта дәвам итсәк, уеныбыз тагын да кызыклырак булыр иде. Белем мәйданында киләсе атнада күрешербез.